Ade sheme makwaba ediba attention TV so eyamo amu PSC modoba na natili na ene maji mekunya kese no se achisa ye ba bedi ye ho komo wo attention TV so enema etwegu enkwa na ede bre Ghana fo attention TV de wante wo ha no chese ensem no embai so bi so bi wo hwe no attention okay attention TV de chese enema pankwa na ye de som ye mai ene ede be na etwegu ene ye ba bedi ye ho enkomom eye ehafie ha na muti se yachi Bukom Banku ene de ne ho nsem ebebre mu se waye de wafoa so eme abo footballer bi ama ho ensensem ene ye de ebre mu asem no esi ye sister panyin a owo Angel FM edina no atuma na Yaa Brefo so edina no atuma nsem waye de be wakeka 10 days mu nsem ayesi Bukom Banku emfa enko enti yenkokotie ne na Yaa Brefo ekan ye Bukom Banku ya che no was here to the story, no media chance, yeah, but a queer 1-2-1-2 be. 1-2 say. The story at Chelsea, 1-2. I announced Rana. I was here, one more pipe and 20 now, your muscle. I am to tell them the best sound. A best also. Bukom, and to Yam should say, Bram. Bukom or Henry. I am Romando. Serious or Henry. One man, I'm said 10 days or 1 week. Remand. Or Henry and IGP. Yes, or no, a pipe and 20 ground, one got tamp and 20 map in the battle. Okay. So I'm pine off and 20 penny from 1 yam. Supportive violence. What? Or Henry. I asked about crying in one can read Drew Court to press on the prosper. Yes, yeah, Drew Court here. You know, prosper you. Thank you. It's your trimu, eh? What's say police? I'm going to remind our police custody. Exactly where they will put now. The police were person sure so mama part can want to oh. What do free Jamestown? No I'm do nam down so my no I'm do kaswa now nam nsawam just I'm do be cheese ah wa better pay and your mo aso say you ni patrol do go am asa usoro Bukom Banku asa me ka asa wa yemre oh dabi ana kwa me kroma kra kana no atum ana usoro ana me details no nya details asem November 25th oh dabi me nya asem we November 25th ana Bukom Banku kwakwa ntokwa ewo ne important ho baby November 25th ana me say date by ne now my emre esi wo asa my emre muntu say GFN kwa Bukom no then the see boy amane Bukom arena no entokwa bi ko so entokwa ben o de ye yes say wo amunya mema o entokwa ben yes Bukom Banku ni say court man remind ana court man remind na sample no nka wouldn't who be police station also no akofa asem na fi court na me hu na me say 25th of November asem we see 25th of November say aska betra ni Kwame Nkrumah wo makasa ala Bukom Banku no wanya sports ni bi o ma na asem wo court ayen chechiri asem court you can the fact of the matter you don't share your opinion but the fact of the matter you can discuss the fact ni na me wo see asem asi wo Bukom arena ka asem kura untumi nka fact ni e de ade aske na ofrase here Tesa unye ba ma usuro. Brunye ba o ya. Wa ti ojo. Me na na musuku form. Wa mo yale o ma wu e bi ewu ntie so. Me here scan. Won pese edi bi be kan. Mesrewa. Won pa gidigidi bia. Enti abusu asema aba no. Ya se Bukom Banku aske ne Kwame Nkrumah suro. Wa mu ntumi nka Bukom Banku asem 50-year-old Bukom Banku. Wa mu tie ma na se papa bi no wote se gidigidi bi apai. Na gidigidi na apai no wo Bukom area ho ba bie no. No wo pie be patantokwa. Se oh Charles Adwade suba we dia nya nti wo be ya wo hwe nyan oh na Bukom Banku ati kwa pai was hey come on hey kwa minister hey mini wa tampen to ro dia mane ba no se pipe to afa bo nipa no wo de wo ne ye ma tama papa no e de ko wo de sai ko lebu a papa no kwa ja ya rehwe na se ka bi po na ka the first offense ya ka court betimi aman bail no akofie no maba no maba kasa because lawyer yes so di bail di ama wo mo yes court no si ni suba no no o ya kwa ma subolu hey kwa mini ma subolu hey kwa hey chale boxer so de unko abonti me kama se me kabi twaso na unya be ma me kabi me kama se me kabi me zuba asemi from November 25th otufo wo betu wanfo wo tu wanfo e frase e free Bukom Banku aso ye
nya court na aka ene ye tire mu me kra no nya court na kan anka mente SK atedadadada so anya ba ma wontu bi meka ya hihye ne mfesa enti baka na tikọ so wonko ya tire ya ene asemesi ye oman adehye me sama makwa ba bi e de ba attention TV so mo amakwa kotie eye sister panyin no me friend fire so what is wa fire kanensem ankasa Bukom Banku uko boxing ni si dey kokontokwa na you say dey what than the boxer in the house nti yamfa wa anko ese kokon entokwa but uko gina o my Ghana na mu nyina na wo ye de be uko emaye ene ye ma wo so ye de be ye krokro wo obegi din ene wako retire ena wo training kwala na mo so e ba no empenfo e kan asem bi say die odi ekan no die odi akire no esua ne odi kan no de be enantie enkwala e show enkwala na wo training wo Bukom no amo so e kono e show ne obeye bia se boni o se papa enkwala ne be de be ebesua ntimi pa chow wo ye de wedi ekun anim na omo so omo achi ne de be e ba ke ntimi pa chow impression na wo de ebe ka ho no na enkwala no ebe fa ntimi pa chow o legacy no manenye good legacy adaachi no ebetimi echirema no ebetimi asua bibi efrim na yenso no ye de ayede be omo de abo omo bra na yenso ye de abo ye bra enku ewo fie ne wo fa so ne de Ghana for se men control se Bukom Banku anko yie yes tapenyi na Yaa Brefo se men control se we de enye yesro ema bi ensi bie mu da na we legend ewo Ghana because ye can boxing mo a na ye papa Azuma Nelson efri ho I caught enum ni omo nyina wo so ye de be o ka ho bi ena wa ye abakwasem ama oman Ghana nti niema bi wo ha na se enkoyi a eya emfa wo ho anyigim se panyi one akwala edidi a akwala na ya na ye de tafle na no ho keke go se wa anye ne ya akwala bo se ni nyina obi a eka wasem bi ema wei emabiem Attention TV so ena muguso muhwe medama sese mo jembre na monime ebo empunimpu e Attention TV so makram